Hvala ti na pitanju. Imam oba, jedinicu i dvojku, postoji i trojka. Ona je limitirano izdanje u crvenoj bočici i samo je u količini od 100 ml. Malo mi to žao, iskreno volila bi i tu crvenu imati, ali da me bude od 30 ml, tako da onda je to. Imam ih između ostaloga i za ukras, jer su mi bočice prekrasne. Toko su fore, izgledaju kao male skulpture i baš doslovno mogu biti ukras. Probala jesam i taj crveni Eilish 3 i zapravo je, rekla bi, više je sličan dvojci nego jedinici. Ima jako izraženu tu aromatičnu svježinu tih borovih iglica koja se dosta proteže. Iz nekog razloga kad je bila najava tog parfema, ja sam bila uvjerena da će to biti nekakva trišnja, ali trišnje nije bilo. Da se vratimo na 1 i na 2, znači zapravo sva tri su skroz različita i moram priznati da je ovo zapravo jedan od najljepših, biti jedinica i dvojka su mi zapravo jedni od najljepših celebrity parfema, osim što zbog bočice, također i zbog mirisa. Eilish 1 je zapravo ukratko jedna blaga mekana kakao vanilija. Miris nije isključivo vanilast, jasno se osjeti i nota kakao, pa je onako pomalo kao da je čokoladan, ali nije jestiv, što je meni veliki plus. Na prvi tren jako je aromatičan, hladan, svjež, pomalo mentast, što možda nekome može smetat, ali to jako brzo nestane, što nažalost ne mogu reći za Angel Share od Kiliana, jer mi taj mentasti dio, kao doslovno paste za zube, kod Angel Share traje predugo i nije mi se nikako svidjelo. To me zapravo odbilo od kupnje tog parfema, ali ovdje to zaista jako brzo nestane. Jako je cozy, ugodan, umiljat, nježan, baš je onako jedan girly kakao gurmanski miris. Tako da za sve vas koji volite vanilju parfemima, koji volite kakao, vanilju, gurmanske mirise, ne prejake, ne preintenzivne, ovo nije jedan Bianco latte koji ubija sa svojom jačinom i aurom. On je vrlo onako diskretniji, mirniji, nježniji, glađi, finiji i nije baš onako radijalan, kao na primjer jedan Bianco latte. Što se tiče dvojke, njega sam, zapravo se jako dugo vrtila oko njega, kao, htjela sam ga prvenstveno radi bočice. Ja sam ga testirala sigurno kroz onako period od godine dana, onako u prolazu, ako bi naletila na njega, špricnila bi ga i onda je bilo ajme super mi je, onda jer mi treba, onda super, tako to. Da ne znam da je ovo Eilish, ja bih rekla da je ovo neki Tom Ford miris. Evo, bez pretjerivanja. Baš mi daje taj vibe jednog Fordovog mirisa, kožnog, tamjanastog, drvenastog, lagano aromatičnog. Ovo je jedan stvarno odličan miris koji definitivno vridi više nego za što se prodaje. Ova dva mirisa ukratko mogla bi biti onako za dnevne cozy varijante i ova bi mogla biti za večernje izlaske. Ukratko, ako ste fan, Eilish, jedan i drugi zapravo stvarno su onako za različite prigode. Naravno, ko voli neki izvoli, bez obzira na to što ja govorim. Ja ovo zaista najčešće nosim kao za dnevne varijante, office friendly je, onako cozy Sunday, slično onako za ušuškat se najčešće tijekom zime, iako je on super i prikolita zato što stvarno ta vanilja i taj kakao i taj gurmanski vibe jednostavno nisu preslatki, preteški, pregusti i zato mi je zapravo dobar i prikolita i prvi put kad sam ga probala zapravo bilo je lito i super mi se razvija na koži i to me zapravo baš toliko privuklo da sam ga na posljedku onda i kupila. Eilish dvojka je snažniji, intenzivniji, lagano zadimljen. Ovo je fantastičan unisex miris, znači ovo nije tip mirisa koji, kad ga pomirišaš da bi pomislio kako više vuče na jedan ženski parfem. Jako je snažan, odvažan, pomalo mračan, dimnast, blago aromatičan, kao da je kožni, ispod svega toga iskreno nema pojma koje note ima, ali je i aromatičan, i topao, i oštar, i intenzivan, i drvenast, i tamjanast. I baš je, čak bi rekla da više naginje na jednu muževnu stranu nego na ženstvenu stranu. Baš je onako jedan, ja volim reći kick-ass
ženski miris, baš je onako oštar, snažan, intenzivan, kažem ženski zato što se kategoriju za ženske parfeme, ali definitivno ga mogu nositi muški. Tako da za sve vas koji volite snažne, oštre, intenzivne drvene, mislite na primjer čak tamjan, malo pačulje, malo aromatično, drveno, opojno, čak i onako lagano slatko ispod svega toga. Fantastičan miris, kažem, definitivno i cure, dečki ga mogu nositi za sve vas cure koje volite jake, intenzivne, snažne parfeme koji su, kažem, lagano muževni. Stvarno fantastičan izbor, tako da stvarno oba mirisa su super mi. Definitivno su super i stvarno ogromne preporuke za oba. Opet kažem šta zbog bočice, tako i zbog samog mirisa. Jer stvarno mislim da je jedan od boljih celebrity mirisa, ne miriše ni plastično, ni umjetno, ni sintetički, ništa od toga ja tu stvarno ne osjećam. Ali evo, kažem još jedan put, da ne znam da je Eilish 2 i da ga pomirišem kod nekoga u prolazu i slično, promislila bi ovo neki Fordov miris, ali ne mogu točno smisliti koji je. Ne bi možda rekla da je Ombre Leather jer on je više kožniji, možda bi promislila, ne znam, da je Oud Wood ili nešto tako onako mekano, vanilasto, zadimljeno, aromatično, drvenasto, znači, ali stvarno blend nota je fantastičan, tako da ovo stvarno jedan od ugodnih iznenađenja među celebritima, tako da ogromne preporuke da isprobate i cure i dečki. Ok, dečki, ne znam, možda će se nekima svidi bočica, možda nekima neće, ali ako volite snažnije mirise, evo čisto barem znate želje, čisto je to probajte, možda se stvarno ugodno iznenadite, kao što definitivno ja jesam, zato kažem uzela sam i jedan i drugi. Ako se nekim čudom pojavi i crvena Eilish 3 u bočicu 30 ml, definitivno bi uzela, čisto je to da imam sva tri u kolekciji, zato što su eto te bočice. Što se tiče trajnosti, mislim solidna mi je, nekakvih 4-5 sati bi rekla da osjetim na sebi, na odjeći se zadržava mrvicu duže, osjetim ga idući dan na robi, ali za 40 eura, mislim da kože 40-50 eura, zavisi, može se naći na nekakvim akcijama, sniženjima, mislim da je stvarno dobar value for money s obzirom, s obzirom kako zapravo dobro mirišu. Pišite mi jeste isprobali ove parfeme, kako vam se čine i generalno jeste li fan celebrity parfema. I ako ima nekih koji su vam baš super, pišite mi u komentarima, svakako bi ih isprobala. I to je to. Hvala vam na gledanju.